Impuguke y'umunyamerika irasaba leta zunze ubumwe za Amerika gukora ibishoboka byose kugira ngo iburizemo intambara imaze igihe itutumba hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Eric Bagirubusa yasomye inyandiko ya Evan Nachtrieb. Iyi mpanuro ikubiye mu nyandiko y'ubusesenguzi yasohotse mu kanyamakuru Foreign Policy kandikirwa muri leta zunze ubumwe za Amerika. Uwayanditse Evan W. Nachtrieb ni impuguke ikorana n'ikigo cya Amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID ku buryo budahoraho. Muri iyi nyandiko Evan Nachtrieb asaba ubutegetsi bwa Perezida Joe Biden wa Amerika gukoresha ijambo busanganywe bukaburizamo intambara imaze iminsi tutumba hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo ibihugu byombi byaherukaga kurwana mu myaka y'1998 mu kizwi nka Kongo ya kabiri, yabaye nk'ifasha akarere kose k'ibiyaga bigari. Abantu barenga miliyoni 5 bahatakarije ubuzima. Iyi ni imibare yatanzwe muri raporo z'umuryango w'abibumbye. Mu mpeshyi zo mu mwaka w'2022 nambutse umupaka w'u Rwanda njya mu mujyi wa Goma wari wamaze kugotwa. Ku mipaka y'ibihugu byombi hari abashinzwe umutekano ubona bafite intwaro kandi basa n'abiteguye igihe byaba ngombwa. Aya ni amagambo y'impuguke Evan Nachtrieb. Avuga ko icyo gihe umwe mu bayobozi b'intara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamwizeje ko igihugu cye kidashobora gushoza intambara ku Rwanda cyangwa kuri Uganda, ariko nanone gihungamo ko batiteguye kujya mu bishyikirano cyangwa ibiganiro mu gihe basumbirijwe n'umwanzi. Kuri ubu impungenge ni zose ku baturage ba Kongo kuko umwuka w'intambara ukomeje gututumba. Kuba ingabo z'ibi bihugu byo mu karere zose ziri muri Kongo, impuguke ikorana na USAID avuga ko ari ikintu kitagomba kurenzwa ingohe kuko isaha n'isaha zakozanyaho, kandi ibi biteye impungenge bamwe mu baturage ba Kongo. Ikindi giteye impungenge ni amakuru avuga ko abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu bashobora kuba bari ku butaka bwa Kongo kandi bashobora kuba bari gutegura ibitero by'iterabwoba. Hari impungenge ko igihe aya makuru yaba ari ukuri, ubutegetsi bwa Kongo bwakwiyambaza Uburusiya ngo buyifashe muri iyi ntambara y'urusobe. Icyakora kugeza ubu nta masezerano azwi arebana n'ibya gisirikare hagati y'ibihugu byombi. Ku rundi ruhande hari amakuru avuga ko Kongo iherutse kugura indege z'intambara n'Ubushinwa zaje ziyongera ku ngabo z'umuryango w'ubuhahirane bw'ibihugu bigize Afurika y'Amajyepfo SADC zirangajwe imbere na Afurika y'Epfo. Izi ngabo zaje guhangana na M23 ariko kugeza ubu nta musaruro ugaragara ziratanga. Inyandiko yasohotse mu kanyamakuru Foreign Policy ivuga ko Amerika irebereye ibirimo kubera muri Kongo ishobora kuhakura igihombo gikomeye. Perezida wa Kongo Felix Tshisekedi asa n'uwamaze gutera umugongo Amerika mu mikoranire yo gucukura amabuye y'agaciro kuko kompanyi z'Abashinwa nyinshi kuri ubu arizo zifite ayo masoko. Gusa ijwi rya Amerika ntitwabashije kubona gihamye dakuka kuri iyi ngingo. Ikindi nuko uyu mukuru w'igihugu yashyigikiye umwanzuro w'akanama ka Loni wanengaga intambara Uburusiya bwashoje kuri Ukraine. Ibi nabyo bishyira igitutu kuri Amerika kuko hari abasanga niba ikeneye kugira abafatanyabikorwa muri Afurika igomba no kuba yiteguye gutabaraho rukomeye. Ibi bivuze ko Amerika yahera kuri iyi ngingo igashyira igitutu ku butegetsi bw'u Rwanda. Ku rundi ruhande kandi ngo kuba leta zunze ubumwe za Amerika itaragize ikikora ku ntambara yo muri Centrafrica nabyo byafashwe nk'intege nke z'ubutegetsi bwa Perezida Joe Biden mu birebana na politiki mpuzamahanga. Bityo kuri bamwe bikaba byafatwa nka politiki y'uburyarya. Ku rundi ruhande kuko Amerika yanenze kenshi Uburusiya kubera intambara bwashoje muri Ukraine. Ubushake bwa Amerika mu gukemura ikibazo cy'umutekano muke muri Kongo hari ababuhuza n'uko iki gihugu cy'igihangange cyaba cyarashyigikiye Uganda n'u Rwanda ubwo ibihugu byombi byateraga Kongo hagati y'umwaka w'1996 n'2003. Mu mwaka w'2012 leta zunze ubumwe za Amerika n'Ubwongereza byahagaritse inkunga byagenderaga u Rwanda kubera ibirego byo gufasha umutwe wa M23. N'icyemezo cyaje ubwo uyu mutwe wari umaze kwigarurira umujyi wa Goma. Icyo gihe u Rwanda rwahise ruhagarika inkunga rwahaga M23 ndetse iza no gutsindwa abarwanyi bayo bamwe bahungira muri Uganda bandi mu Rwanda, bityo Kongo ibona agahenge. Kuri iyi nshuro M23 yazengurutse umujyi wa Goma ariko ntirawufata. Kugeza ubwo M23 yuburaga imirwano mu 2021, ibikorwa bya gisirikare bya leta y'u Rwanda byavugwaga muri Kivu y'Amajyaruguru ahanini byari byumvikanyweho na guverinoma ya Kongo birebana no guhashya imitwe yitwaje intwaro. Ku ruhande rwabwo ubutegetsi bw'u Rwanda bwamye buhakana kenshi ko nta nkunga buha M23, ariko abategetsi b'u Rwanda ku rundi ruhande bakumvikana bavuga ko uyu mutwe ufite ibyo urwanira. Mu bihe bitandukanye kandi abategetsi bakomeye muri leta ya Perezida Joe Biden barimo
minisitiri w'ububanyi n'amahanga babonanye kenshi n'abaperezida b'u Rwanda na Kongo babumvisha gushakira umuti urambye ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Ku nshuro iherutse Anthony Blinken yabonanye na perezida w'u Rwanda hagati mu kwezi kwa mbere Davos mu Busuwisi. Umuvugizi wa Departoma ya Leta ya Amerika Matthew Miller vyanditse ko abayobozi bombi baganiriye ku buryo intambara yahoshwa mu burasirazuba bwa Kongo. Uwo muvugizi yavuze ko Minisitiri Blinken yibukije ko abarebwa n'ikibazo bose bafata ibyemezo bifatika kugira ngo haboneke amahoro muri ako karere. Minisitiri Blinken kandi yanabonanye na Perezida Tshisekedi wa Kongo mu kwezi kwa 12 ku mwaka ushize. Amerika yasabye ibyo bihugu byombi ndetse n'imiryango y'akarere gushyira mu bikorwa ingingo zikubiye mu masezerano yumvikanyweho i Rwanda muri Angola na ya Nairobi muri Kenya. Bill Clinton wigeze kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika niwe wagenwe kuzayobora intumwa z'icyo gihugu umuhango wo kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ibi bikubiye mu itangazo ryasohowe na Perezidansi ya Amerika mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu. Muri iryo tangazo Perezida Joe Biden avuga ko intumwa za Amerika zizayoborwa na Bill Clinton wabaye perezida wa 42 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twibutse ko Clinton ariwe wayoboraga Amerika ubwo jenoside yabaga mu Rwanda mu mwaka w'1994. Mu mwaka w'1998 Bill Clinton akiri ku butegetsi yasuye u Rwanda ariko agarukira ku kibuga cy'indege cya Kanombe. Mu ijambo yahavugiye yasabye imbabazi ku myitwarire y'igihugu cye n'umuryango mpuzamahanga mu gihe cya jenoside. Abandi bazaherekeza Perezida Clinton barimo ambasaderi wa Amerika mu Rwanda Eric Nidler, umunyamabanga wungirije muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe Afurika Mary Catherine Fee, hari kandi Casey Redmond, umunyamabanga wihariye wa Perezida Biden, na Monde Muyangwa, umuyobozi mukuru wungirije wa USAID ushinzwe Afurika. Ku rwego rw'igihugu umuhango wo kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi uzaba tariki ya 7 i Kigali mu Rwanda. W'amateka no kuvuga ko abantu nka M23 baharanira uburenganzira bwabo nabo bakwiye kumvuga. Abandi bazana inkoni yo gukubitisha u Rwanda bavuga bati agression, mwaradutoye murashaka balkanisation. Unarebye ibyo u Rwanda rwagezeho muri no myaka 30 ishize, haba guhagarika jenoside bikozwe n'abanyarwanda ubwabo, gukomeza kurinda iki gihugu, urabona ute hazaza kurwana uru rugamba, ariko no kuvuga ngo u Rwanda narwo ruzakoresha imbaraga rufite mu kurwanya ibikorwa nk'ibi aho byaba biri hose mu karere n'ahandi? Icyizere kirahari kuko ababangamiwe n'iyo ngengabitekerezo barahagurutse nyine barirwanaho. N'akarere nubwo tuvuga u Rwanda, hajyaho Nairobi, Rwanda yari initiative z'akarere mbese na African Union mu kureba ukuntu habaho ibiganiro bikemura bya bibazo, nubwo kuri ground cyangwa kuri terrain atari uko bigenda, ariko Rwanda na Nairobi biracyahari nka instrument, kandi ari umuryango w'abibumbye ushyigikiye iyo Rwanda na Nairobi, ari n'ibindi bihugu byinshi mpuzamahanga. Ibibera ku ground ni ya myumvire ya leta idashoboye isinya kimwe hano igakora ikindi, kubera nyine imbaraga z'abariya bafite ingengabitekerezo bagisa nkaho bakomeye kurusha n'iyo leta igomba gushyira mu bikorwa. Ariko icyizere nyine kirahari kuba byarashobotse mu Rwanda, ariho hari imizi miremire y'iyo politike y'iyo ngengabitekerezo ya jenoside, yari no muri manifesto yanyuze mu binyamakuru za Kangura imyaka, byigishwa mu mashuri, birashimangirwa, birakwirakwizwa. Nababwiye ko muri Kivu burya Habyarimana yatangaga amafaranga kugira ngo abahutu n'abatutsi hariya bahangane nk'uko mu Rwanda byari bimeze, kugira ngo banakumire abo bamenesheje hano mu Rwanda kugira ubuzima hariya muri Kongo. Babyifuje henshi, banabyifuje ni Bugande n'ahandi. Buriya gihe cya Obote abanyarwanda ntabwo bari bameze neza, hari n'igihe no mu Burundi hakomaga ikintu bakavuga ko ari za mpunzi z'abanyarwanda. Mbese ikibazo cyari gikomeye mu bihe byashize kurusha uko kimeze ubu ngubu,
no kurusha uburyo kiganiro ubu ngubu, ku buryo umuntu yavuga ko yego bimeze nabi ariko kandi